goes by so slowly. Time goes by so slowly. Sen de değil misin? Хоол нь ямар амттай. Гоё нэ. Наны хоол нь ямар амттай. Юу идсэн гинэ? Алиг идсэн гинэ мөлөө за та. Амт нь ямар вэ? Гоё нэ. Ямар нэ? Мөлөө идэж үзэхээр хэлээрэй за. Нөхөө идэд үзтээ. Үзэхгүй. За тэгвэл аав нь ич. Үлээ. Маа, аав хөвчлөгийг хийдэ. Юу? Аварга. Байси таасан. Дугэрөө ханагатэн. Амар тийм. Зүгээр загас байна. За за. Ясан. За Монголын бага дэмжих гээд ирлээ дээ. Манайхан талбай дээр халаалтанд гарсан байна. Индонезитэй тоглоно. International Ice Hockey Federation. Welcome back to Stepanov Ulaanbaatar, capital city of Mongolia, the host country of the Ice Hockey World Championship Sport Division. In half an hour, we'll be enjoying a bear. College and Thomas Briacha and Chloe Benjamin Huang. All right, have a warm welcome on the court. Team Indonesia! Alright, thank you so much. Now I'm going to switch in microphone to announcer Mrs. Zia and Mr. Ichter. За хоёроо ихэлтэй дээ. Thank you very much for your emotional introduction of the teams and of course our respective referee and lions persons. In 1 minute and a half we'll be ready.
Юу бэ? Аа. Таалагдж гинүү тоглолт нь? Таалагдж гинүү? Оо. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly.